nyamwabaziyo polisi hiro mutumbigwa Uwimana nterenganya okugutwara abanyabuzare ahansharo ya Uganda na Democratic Republic of Congo bitu bagwanjire ngo babanze babahe sente babone kugwacira. So I request that you allow me do the needful. I hand over the body with the money to you people. So that you allow me go back. Pesa na maiti ingine ni pole. Omudumuzi wa polisi mu district ya Kisoro ASP Adatu Cosmath nuwabiraye bembiro kutwara omutumba ogu konkati kibasikire kandi bagaruira mu kabafu. For us to first accept that whatever happened, we can't bring back life and we can't actually stay looking on when our brother is outside, rotting outside there. The best is we would first have the body buried. Yana sema naomba. That's what I look at. Abanyabuzare ba terenganya nabajangu tubaru kwija kwakira omutumba ogu okusyo government ya Uganda erikirize kombekere fa kazenju kandi kashomesa n'abana munana abo mugenza sigireho. Rwego akorerwa na government ya Uganda iburukorere yibusomesha abana. Oya ibaze nanje ko yawunda babaye. Umugore yambwenga afite abana be munana. Uko agiye gusigara ari kubona abana. Ubwo sinje biranesha. Umugabo yari kubaka inzu. None si iyo nzu iyo maiti mugiye kutuzanira niba kubaka iyo nzu. DPC agerizeho kubahe mutwaro 50 okwakira omutumbi gwabo konka bazangire. With me here I have an envelope of 500,000 Ugandan shillings. 500. Kuna mitwaro 50. 25. 500. 600 shire. Ugandan shillings. Ugandan shillings. That the people of Uganda, especially Mupaka, have contributed because of the love that they had for that person. Ukuntu ko tubanaga nabo ngo yari afite n'undi mugore Nyakabanda. None twaye tushimye kugira ngo umugore mukuru aje kuzika umurambo gwe abantu bazamujane aje kugira iki bamujane kwa DPC arebe uko bogira iki bo musaidiye. None ubwo banzi ubwo kumubano gwa Kongo na Uganda kandi ndi kureba hano nta government iriho. None ubwo katuba gugarutseyo bo bazaza kuwishikirira. Omnyishengero John Kamara Nizeyimana yayoreko kwatwaho ahabwa batancire korenzgu kurwo mu Democratic Republic of Congo ahabwo kufa ko muntu wabo obo bari kucwekereza Misiri y'abanya-Uganda eriyo mu Democratic Republic of Congo. Ariko byerekanye yuko already ngo batangiye gutemagura imyaka y'abantu abanya-Uganda bari kwambukayo ubu ngubu nta bakiri safe bashajijemo ngo nuguhora inzigo. So njewe Kakamara John Nizeyimana ubwo nkoze ndihanganye uko nshoboye nta kindi nakora kirenza aha uvanyeho abanya-Uganda bari mu Kongo kubasaba ngo bakwiye kuba safe. Abebyo kwerinda ba Uganda barukuhajana nabyo kwerinda by'abahekera ba M23 ahansharo ya Uganda na Congo abarukutwara umwanya ogu nabajyangu bo tubine shonga okureta omutumbi ngukonke kizubu n'abanyabuzare ba Nyakufa. Kama hii familia inakatala kutokea kusema sisi wakini nayo kwanza uelewane na ile familia. Polisi garuiro mutumbi gwa Uwimana omukabafu ahirwa rukuru erya Kisoro. They are just they never ask the amount. Uwimana atakafire ebiro mukaga byo kwa katane 2026 akatensereza abatura banyabwishenya omuri Kisoro ngo naza kuza Democratic Republic of Congo arete mbundu abeite nukwe kumukwata bakamutwara ha polisi ahiya ferire akazikwa bweshereke gasha kwa Kate atuzwarirwe.